ukora bikagukirisha cyangwa bikakwicisha. Bari gutera bakavuga ngo Mwami Yesu yemeje kugukurikira. Ngo noneho ngo nirengagije ibinezeza. Muze kuririmba ariko muze no gutekereza. Bwana amen. Noneho nuza kuririmba uze kwibaza niba umutwaro uri kwikoreza abandi wowe ubasha kuwikorera. Bwana amen. Ubu turi gusenga amasengesho ya 2025 turi gusenga amasengesho ya 2030. Aya masengesho uri gusenga azagukurikirana wowe n'abana bawe. Nuzirengagiza Imana ugakora ibyo kwinezeza. Umwana wawe azakubwira ngo cyagiriye wararirinze uravuga ngo niyemeje gukora ibitazaneze. Asifiwe. Amen. Mwami wanjye ndagukunda niyemeje kugukurikira nirengagije ibinezeza ndakwihaye wese. Mwami wanjye ndagukunda niyemeje kugukurikira nirengagije ibinezeza ndakwihaye wese. Aho nanyura mu bikomeye nzi yuko uzamushoboza.